الله أكبر ما شاء الله معجزة سنغال معجزة السنغال والله وندر في سنغال الله أكبر لقد كنت أريد أن أنطلق إلى هولندا قبل ما رأيت هذه المعجزة ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أراه اليوم والله يكفرون الصفحة التالية ولله ما في السماوات الصفحة التالية إن الذين كفروا الله أكبر عثمان ما شاء الله عثمان اللي يحفظ القرآن أكثر من القراء العالم mbokk yi tey ab deen dafa jommi wallahi alazim maa ngi sàkku daje bi na ko ñëpp partage ngir yàlla ak alquran lii sag la ci Sénégal mbokk yi partage leen vidéo bi allahu akbar mbokk yi ab den da doon wër rek waaye tey nag indi naa ko fii mu war a jonjoog Ousmane moo ko war a laajal boppam mbokk yi maa ngi sàkku ci ñëpp nañ ma partager vidéo bi ab den tey lay gis lu ko jommal insha allahu rabbi mi ngi fii Sénégal dëkk bi nga xam ne alquran ay seen lépp na ñëpp partage vidéo bi na ci àdduna bépp jot ab den يمكنك أن تسأل عثمان ما شئت من القرآن الله أكبر الله أكبر عثمان مستعد؟ مني نخبرني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بسم الله الرحمن الرحيم اختمها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حسبك سورة يونس آخر سورة حاكمين وهو خير الحاكمين الله أكبر دركلي الله أكبر الله أكبر نعم. السؤال الأخير وعنت الوجوه للحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما آخر السورة طه سورة طه آخر ومن اهتدى الله أكبر تكبير He knows exactly يعرف كل بداية الآية والصفحة التالية نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي وإذا قيل لهم الصفحة التالية ليس البر الصفحة التالية ومن خاف الصفحة التالية إلا لكم الصفحة التالية وقتلوهم الصفحة التالية الحج الصفحة التالية واذكروا الله الله أكبر أوكي وإن منهم لفريقا قل آمنا الصفحة التالية لن تنالوا الصفحة التالية وكيف تكفرون الصفحة التالية ولله ما في السماوات الصفحة التالية إن الذين كفروا الله الآن تعتبره في محمد أيوب بما أنه استمع القرآن من محمد أيوب حتى حفظه الآن يمكنك أن تأخذ أي سورة إذا قال محمد أيوب بسم الله الرحمن الرحيم هو سيعرف مباشرة أي سورة سيقرأ سبحان الله إذا بسم الله نختار السورة هذه This is the surah I choose بسم الله الرحمن الرحيم آل عمران آل عمران نعم صحيح آل عمران بن آية لا تعملي بأي آية أي سورة تبدأ آل عمران فهم تعملي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو السورة تنتهي به واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر نعم سورة هذه بسم الله بسم الله يونس الله أكبر سورة تبدأ ب ألف لام را تنتهي ب وهو خير الحاكمين الله أكبر ما شاء الله معجزة سنغال معجزة السنغال والله وندر في سنغال الله أكبر لقد كنت أريد أن أنطلق إلى هولندا قبل ما رأيت هذه المعجزة ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أراه اليوم والله أسأل الله أن يحفظ يونس وأسأل الله أن يبارك في أبوس رأسه المبارك وأن يحفظه عثمان أخي حبيب عثمان والشيخ عثمان جزاه الله خير وحفظ الله من علمه ويعلمه آمين يا رب العالمين شكرا لك يا البدري أيضا ሴት ልጅ ለዲናዊ ጉዳይ ወይም ለማስተማር ሚዲያ ላይ መውጣት ትችላለች ወይ? ዲንን ለማስተማር ወንዶች በቂ ናቸው ብቻ ሳይሆን በድሮ ጊዜ ከብዙ ሰዎች የበለጠ እውቀት ያላቸው እንቁ የሚባሉ ሴቶች ከመኖራቸው ጋር አንዳቸውም ህዝብ ባለበት በይፋ ሲያስተምሩ አይታወቅም። አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ
ቤቷ ነበር የምትቀመጠው። ወቀርና ፊ ቡዩቲኩነ ስለተባለ መጠየቅ የሚፈልጉ ሰዎች መጥተው ይጠይቃሉ። ከመጋረጃ ጀርባ ይጠይቃሉ፣ ትመልስላቸዋለች። ግልጽ ነው። በዚህ ሁኔታ ለህዝብ ይፋ በሆነ መልኩ ራሷን ሳታጋልጥ ነበር የሴት ልጅ የምታስተምረው። በትክክልም መሆን ያለበት እንደዛ ነው። ግልጽ ነው። እና ከዚህ አንጻር ሴት ምንም እንኳን ፊቷን ሸፍና በደንብ ተጠባብቃ ራሷ ማለት ጥብቅ በሆነ መልኩ ቢሆንም እንደዚህ ይፋ በሆነ መልኩ ማስተማሩ አይታወቅም በኢስላም ታሪክ። እንዳልኳችሁ ዓሊማ የሆነች ሴት ካለች ኪታብ የምታስቀራም ቤቷ ትቀመጣለች። የሆኑ ሼኾች ወይ ተማሪዎች መጥተው አንዳንዴ ይጠይቋታል፣ ትመልሳለች ወይ ታስተምራቸዋለች ከመጋረጃ ጀርባ እንጂ መስጂድ ለምሳሌ ወይ የሆነ ይፋዊ እንደዚህ አዳራሽ ምናምን ተደርጎላት ለወንዶች የምታስተምርበት አጋጣሚ ይሄ አይደለም። እና ጭራሽ ደግሞ ፊቷን ገልጣ ተኳኩላ አምራ ምናልባት ወጣት ሆና ኧረ ችግር የለም ኒቃብ እኮ ኺላፍ አለው ትላለች። ኒቃብ ኺላፍ አለው ማለት እንደዚህ አምሮ በተለይ ወጣት ሆና ለህዝብ መድረክ ላይ ቆማ ማስተማሯ ኺላፍ አለው ማለት ነው። ኒቃብ ኺላፍ አለው? አዎ ኺላፍ አለው። እንኳን አብዛኞቹ ዑለማዎች አይቻልም ቢሉ አንዳንድ ሰው ግራ እንዴ አብዛኞቹ ይቻላል አይደል እንደሚሉት ነው የሚሉት። አብዛኞቹ አይቻልም ነው የሚሉት። ወደድን ጠላን አብዛኞቹ ዑለማዎች አይቻልም ነው የሚሉት። የድሮ መዛቦችን ስንመለከት ግን አንዳንድ ሰው የሚታታበት እንኳን አንዳንድ ዑለማዎች አውራ ነው አይደለም የሚለው ነው። አውራ አይደለም ይላል። ሊሸፈን የሚገባ ሀፍረተ ገላ አይደለም ግን መክፈት አይቻልም ይላል። እንደዛ ለምን? ለፈተና ሲባል። ስለዚህ ለፈተናም አሉ አውራ ስለሆነም አሉ በሆነ መልኩ ብቻ አብዛኞቹ ዑለማዎች ክልክል ነው ይላሉ። አውረት ሰላትና አውረት ነበርን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ይቀላቅላል። ሰላት ላይ ለምሳሌ ፊትንና እጅን አስመልክቶ አውራ ስላልሆነ ይከፈታል ችግር የለውም ሲሉ ይኸው እንደዚህ ብለዋል ፉቃሃዎች ይላሉ። እነሱ የተከለሙን عن አውረት الصلاه ማለት ሶላት ላይ እኮ የተወሰነ የሰውነት ክፍል መሸፈን አለበት። ብቻዋንም ብትሆን በጨለማ ብቻዋን ብትሰግድ ራሱ ይቻላል። በጨለማ ብቻዋን እየሰገደች ለምሳሌ ጸጉሯን ገላልጣ አንድ ሴት መስገድ ትችላለች? አትችልም እኮ። ስለዚህ አውራ አለ ማለት ነው። ስለሱ ነው የሚያወሩት እነሱ። ማየት ምናምን ሲባል ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚያወሩት። ይታቻል። ይሄ እንዳለ ሆኖ አልሙሂም ምንድነው ኺላፍ አለ ተብሎ ኺላፉ የማይገባበት ቦታ ለማስገባት መሞከር ስህተት ነው የሚሆነው። የተለያዩ ርዕሶች ናቸውና ማለት ነው። በሁሉም ዑለማዎች ስምንት አንዲት ሴት ራሷን እንደዚህ አጊጣ ህዝብ ፊት እንደዚህ ተጋልጣ ማውራቷን የሚደግፍ በተለይ ወጣት ከሆነች በድሮ ዑለማዎች ዘንድ ማለት ነው ይሄንን የሚደግፍ አናውቅም። ግልጽ ነው። እና ፈተና ውስጥ ደግሞ በትንሹ ይጀመራል። ምን ያህል ሲሰፋ ታየዋለህ። እንግዲህ መጀመሪያ በደንብ ለባብሳ ትመጣለች። ከዛ በኋላ በደንብ እየተኳኳለች ልብሷ ቀለሙ እያማረ አነጋገሯ በሳቅ እየታጀበ ይሄዳል። እንደዚህ ነው ፈተና አሳስቆ ነው የሚወስደው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይህ መሆን የሌለበት ነገር ነው ማለት ነው።